Twala omukisa okwebaza abasoga mwena mwena bene kukuza brand eno eya Kyabazinga bwa Busoga banange mwebale ino mwebalirira nguli timwe nibino bye tuliko olwaleero tibyandibairewo obwa Kyabazinga bwa Busoga oba Kyabazinga ayala bantu buli wabanga azira bantu taba Kyabazinga kuba bazira kwazinga ku ndikwenda okubebaza eino olwokwenda ekintu kyaimwe olwokwiza Obusoga engulu ndikwenda okwebaza ba sponsor bona abataire sente mu mukolo guno ayo akenswiso ndikwenda okwebaza omukulembeze w'eiwanga kuba bangi kwemembaire mu mbuuza baba tiyatamu ndikwenda okakasa Obusoga bona nti asinze okuta sente mu mukolo guno ni president w'eiwanga president Yolisigira Museveni lata waife natukuziiza era tukwenda okumwebaza n'olubiri abagireyo mu lubwoine nga lutererere irala olubiri lwaife bali lutwiriza nga we lwali nga lukaali kubwa abali mu gavumenti emyaka egyo tulikwenda okubebaza mwena abali mu gavumenti olw'omulimu omulungi guno omukolo gwe tuli kujja okubaako enkyo gwa Kyabazinga azinga ku buli muntu era twaniriza buli muntu yena ku mukolo guno tuli kubasaba tube baidembe tusanuke mu ngeri yona tusanukamu aye nga tulikosa bandi okusanuka kwaife kutakosa bandi era ndikwenda okusaba bana abalikola ebivulu nti twewale ino okwigalawo enjira kuba nizo zenamba enemereirwa otuuka wano kuba amasanu ag'abandi gebali gali kunemesa okola ki okutuuka wano okwidda mu conference eno enkyo we tunakola tutyo ni Kyabazinga talida kutuukawa talida atuuka mu kanisa Embaga gye tuluubirira era bekola ki tutafuuka balabe baife bene tuli basaba mwekuume ndikwenda bakakasa nti entegeka mulidde ebonera bene abamawulire abaliwo entegeka tulidi maliriza dona omukolo gwa baba Kyabazinga gwidda kutandika enkyo okugayita kwidda atandika saawa 5 era kwidda kuwa saawa 7 deni ekumala esaawa imeka 2 baba aidda kuva mu lubiri lwe okutuuka wano tulisaba abantu bona mu njira eyo ndi kabiri mutagwa mu njira kulemesa Kyabazinga kutuuka kuki kubwire mu mulinda amala okugayita byona biwe muligwa mu njira olunaku olundi mama aida kuva eka era okutuukawa era tuli kusaba oluguudo olwo banange twefuge tukuume obwire ndikwenda okutegeeza Obusoga bona nti embaga edimala y'embaga eno 19 limaze okutegekebwa empiya tetusobola okutaamu tuditairemu era ndikwenda okwebaza abo mu masaza nti nkidi nti mwena mwabaire musonda sente ndibasaba sente edo mudite mu mikolo mutandikosa bintu bindi ebintu byona bimaze okugabwa tusigayiza kulinda kutandika mikolo era ndikwenda okwebaza abantu ababuliddo abalikola emikolo egyaibwe ndidi eri emikolo egiswika 30 gyentegeezeibwako ng'era zeene wange guliyo ekivubuka ndikwenda okubebaza abataire mu sente banange mwebale ino bwe tunaava mu mbaga ebindi ebigemagana ku ntambula ya baba Kyabazinga olw'okwerinda obuliwo ebyo ndabirekera banange bano bendinabo n'abaidde okwamba engeri ki baba Kyabazinga gyanakola ki gyanatambula era n'abaidde osalawo mukidi bulungi tufunye okutiisibwa tirowooza nti mwe Abasoga mwenda Kyabazinga waimwe agayite kabiri enkyalo bekubaawo kale ekyo ekyokutambula kwa Kyabazinga kidda abakoberwa ng'obwire butuuse bwana abakisazeewo nkidda kubaawo kale nga katuukira wa Busoga kijja kukingiramu
nayenda buti n'okukunga abasoga mwena mwena nti bwetuna abanaaba ebugembe abanaaba ekakindu abanaaba emayuge abanaaba wena wena ndibasaba banange nti eisano litatwala bulamu bwaife tutakole ekyo kyona kyona kyendenjalinga bulamu bwaife. Baba Kyabazinga abalamwisa mulamu ali mu kitundu kye muno era ali kulamula ni maama yena abalamwisa mulamu. Kale nze byange n'ebyo mu lusogo tiddi oba muli kwenda oluzungu